India ke 7 largest lo India ke langgam lo pulutan ke laso country lo ni semingkan sisi sebang budget selamun pulute la karbiang long bang potrok we da master tu mana teacher tu mana selam ti unite a computer ko son mala bang council tum clear de pita mamhune melam lage thanga pota kali lage corruption bawek lo da lagi nili ke cunuri kantong lah hello karbiang long atau mas council tu mana cunuri kantong lah hello nang litu la so nang kilar an la so det nang kilar an la so nang than tap an ke dor lo nang ke situ la si pini benang se song chei lo la so nang ke song nang so tum ba me puna puna tang te mo ate put pik hudan ke nang tum lang le chor da meta adit yong pun ke la si nang tum kacheri si ke milo la ben la bang ke prap jin pen nang tum ki pije fansi nang tum choning rilo la ben nili tum nang choning ri batai sarang tum ar juje te khuti po Arjuje tu kena tunggu people lagi. Lagi nanti tu kamu dari mana prima karbohidrat termas kau satu arrogant. Itu lagi pernah sudah tu karbiang mana itu lihat ini sesuai pusat kekamata. Lalu tu yang perlu kita arrogant ping tu. Lalu arrogant pasti pilih lepasan keceman. Lalu militer isi ini moral nasional tu mana pacingan tu lah. Pilih kemana ya tay? Anu atilong, ketina atilong. Ar nama tu parlimen lagi pusat kekamata. Titanic tu madu dah cini. Titanic atilong tongda. Titanic ka song-song ta tong dak pilih ke matu ta cinin matu ta puhur meja la so Titanic ka tulong ke pon ka strong lo pon ka tong le helo no anam ta pain lo no bon ko sitar Titanic so ka tong dak la so na khasi na ni lang tha Brazil lo no da pari na prime minister pulo nitum thuke la hope na bisisi ne nitum ke hai kusikipu la pen la so pur kimu ke job pen tu hanang preg no la pen nipan ke sor serang hoi pen ke nipan ke nang thi no ahudi si no British Brazilian prime minister ka nje seta la ngabang ke a president cholong le aprang arni si aprang thi thulo nasi erogen la lebe karbiwa thomas council long cari long agi pali la sidang tum ta Rat hello, angli tumake ngarum allong lelo. So allong leke kangrai ke cheng ke pinila karbiang long autonomous council adung het ke do sulu samsam singing ti ahong cetaya long ke do la ke tot from lo charlie ari so jang atum ke nangli tuma keng pa karum ke dolong le kangrai ke cheng lo pula cici no. Lasi patumi tik ke soprang il tum theglong le ka. Hada statement ki pido India president Srimati Draupadi Murmu pilo kaningje ke. Alang kaningje parliament lo kaningje ke pik. Lapen mi pik. Alang kaningje teng pilo teng. Hada pilo alang kaningje ke ani si kaningje bang ke lahilo. Corruption lapen. O corruption hello tum chokama mu lapen society a enemy lo pusipo. Economic lapen society a enemy ke corruption hello to. Lafi corruption ke Pavidet lagi pusat BJP government ya pusat tum kicipu. Haji dingklu pen nitum non ke sistem kuri lo la ke favoritism la pen corruption nitum ke tulong le. La sona sistem si nitum bang bang posi pini. Conscious bang posi pini bang ke dak ke avidet lo pusat lang li kipu. La selang li kiju dalam lo ala li kote ala li ganing je alam ke pulo. Let us fulfill pusi kipu. Let us fulfill the oath of the constitution by working ourselves. By working together, by to claim rapid through alang ni sikit wan kinod do lahilo let us fulfill the oath of the constitution by working on our kartavya part in this mahayagna nation building alang ni punai tuma kartavya tai betum kam claim na putu nation building fan mission ji pusigi pulo lasi ni tum ta pini ke kartavya ke claim lo dake BJP pa nang citaan punang ko ni tum kartavya lo la tum ke claim ke lasi na tum accept mo ni pu bang ke asi pini bang ke Karbiang Long Autonomous Council tum fan ni batai pulo itu pichong ho pa hai Karbiang Long Autonomous Council ko na ni interaction meet ta pini unnecessary ka khoros lan ha West Karbiang Long ahi nahi na long son unnecessary ladak towar laso adak interaction meet ki bi alar pente towar silam rom tamine pini itu marjunang lo ladak
Han Mumbai bang gas Johan pame mata bang sakti kapur bang itu hanang nekang coy tu dah halata tuar kahin walam sudah pini ini tung council tung hai selam tung te kai ke tala along che jengiron pola tim kar biang long ben dami po untik po sapet dampo hala solar bende tuar selam tha kar biang terus council CM tulura bo hai nang jema tha macam thema nang li hem chewang long le detna nangli hem ciwang long letem na puke kese tulen na kether kali rada tulen na kether kali tul prenga dolong outdated no kirupo claim hurlo la pen khirunia dolong ta kirupo gari ke thie dam de claim hurlo dolong rurai te nangli kachi wan wana gari ta wan mo velo la sinangli phan na pe wang long li ke dolong kirupo la ka nangli kachi lang lo pasi wang lo dai la ka nangli tu matha tha pini education along nang itu lapan ke lang rem pun hala kapre ka development ke lagi mata kerang khang jang po education ke kenang sot na yadim lupu laben piso mai lo ben ni clear lam pui kar biang lo termas council election jutta pen ke chensi CM han ka chetong ke nitum kese tu melu council secretary lo nitum chetong lo alang ni nang invite lo militum si appointment ka chohan lasu ka chohan lo ta nitum phan ke nang tum ke BJP for lo ta ho jab lo putana putun la seta kali hala da kacing wai lang ne to misalam ki pudundo kar biang lon ke pacing thurji pelotang te human resource pacing thurji pelotang te education in papang nang je porsi peneng budget ke pu no na budget ke nang tu lanon ki ya budget lang ke just method education phan ke pabat nang ji pusing tu ka chuning ri do hala so pat pe ba nahi pa budget ka chuning ri do alang da nang che chak le tum ta ching wai lang education ban ke pe bat pu education phan budget pe pa be aprang ningkan kris ada ningkan ciklujon kris hala dorma pi le de ko nasi budget ke pe bat ulang ma lage rat phan ka pamanghu galte kisi dolang ye to men ke chuning ri nian ke chula pen tu ke ningla te hek ak lo lage kipu dak ne tu ka patu je lam ave athia hot pe dalam mesen bole de mesen pisanang pudonji nang tum pi ma ke klan ke dam mesen an ke ni tum kar biang lo autonomous council tum pen kopi ma ke klem mesen adim an ke ni tum kese tum nang sorsa tum de lo nang ro re ta lo dipo ta nar jap tem pen nang tum council tum metik lo son ma punang lo rada tum do clip lo dali tum ke klem mo thang ta pudun ba da lo ta hala ke nang ke chok lo pule chama thano sida mono to nang hang nang kok nar jap nang kok nang punang kok pute nang tum ke klem ke chok chelo la sinang tum chepe ke eng tha kar biang lo autonomous council ke japon tu ini tu lam ta nang ji tha Neto people opini sikai si noja bonglong tanitum venture school a teacher atum penitum poisa ene no da ka chesong bata itu ngata ko si waida ko ngata nabi itu president secretary pun nda nitum de dabirta ta wina sita nitum chini lo social media long school long nitum la arjulong lo venture teacher tu make salary long le pin pojok si nitum ke student apot nitum apolo teacher atum ke posi nitum ka chesong pinang po tum situm dak pi ka chesong lo pini bangke kar biang long termas council tu mangela nak cak tap ni tu apa tu bang sena tu nang cak pi bote ni tu bang ke thanang ki mum ya bang jong se alang tu bang panjong si an pichu long le de peklem ne de potang de tu suba tu kola lo paprang alang ke kar biang long kona quality education lo ke bang ko ke quality education ke pupedet si da ke kirurin nai ahin bang si quality ta kimia quality ta do kahino quality ta do mati hala kahino quality bang sige bang ngun nak kar biang long ke la se pini bang ke la so mai pen hala tu sodak pen itu pachini lo hala tu arjunon pen chis pachini lo pini pen bang ke kar biang long prabjin pen la venture teachers tu hana tu pinagi lam cho kali kapre ka development sabe na tu ke claim pon la ben kapre tangre ta la tu claim project lagi la ben la kar biang long east west ka chileng la so atowar si tanali tum selam pe mi po pusino tum la so mai long pena tuman pulo la pen sodak pen pachini lo athe bangke dipu tu bangke nona kimi atowar nang selam lo ha paru kho pen bang po dak man jam to ke atowar kimi long lo ke long po na tu wes kar biang long bangun wes kar biang long ke nonanta hala dak asam mala taho nang lu lo taho bangelo taho pa kagos bang chokolo ta jirikin deng ke dam ke nang lijong si nini jiri kendang continue download te ni thom pen ke nang tu wai chuchi te nang ligi pai we thuru be moy ke sosi lan si ni tum pini develop ono puga chi pudunji puga lage ning tuk me lam lo la si kar biang lo termas council tum stame pini so mai long pen ni tum lo so dak pen pachini no prap jin pen la venture school
teacher sa tum panang letum salary mate buy long people pu letum na tum pan sodak pen pachini lo asi ini labang so mai long sitame ini katu kame kese asongja pu la pen songja pi dak dorap pen ana tum pan stame pini dak pen pachini la hello ini tum kachisong ke extreme dam nang ne democratic pen chisong na isi pen isi step itu marlu bom nai pini lada koi kredit lo kadi ini tum ni troksi ni ru yang bang la tum pan television hong na la penjong si arjuje perte tum kapre step chisong nagi la so pan katu tai tum ini cerot kut temu cedong prat pen kachisong pan katu tai chisik nagi la pen divide and rule of policy British of policy na adopt hai mane pan poisa nang pipo dun rin so rin nang tum youth pan dak mangon ha bol khela pinon son pinon nang tum nang bai ta hai seta la pan gena tum chiri pik nagi kachisong tum pan ke unan ke bai pen sila tum pan pe down po unwe pulote ke pher ke half pen po lasi mo pen ta etum district secretary pulo ga education permission nahi po kachisong se police nang power ta nang power na education mesa nahi po thajang si police ng jelang bang chok ta nang pa bang chok na laki intum kapire na ya dim matawe ase gado me pas tamen li chuning ri lo la so step jong si etum pachun chalang ko next step etum anso se jurmu chat munit pang chat ong chat muar mesia bang ke lan si letum chesong nang ji jong si letum phan apor jong si la son nang peklem nang kok pulatang te lak abuni chetong si Karbi Anglong Autonomous Council a get inkir check uni lalu inkir check lo pulatang te an par de la tum tala dak kontrak kecil ya chances ta welo poisa kecil bak ya dim dan lut long lelo tum ta nona teng pulatang pe thang chini ne kontrak lampo development amendment po to war nang kim pa ha boy thalang so ko pine ka che construction tum ki ma to war la mo jo chiklo yani ta wela highway har wer lu pulatang te pirthi thang ta welo lake ka che construction ke pupete si lage kapachi construction bang lo lage pachi tu bang ya toli ki puyo bang hai tase tabi mo pan stame ning thelo an so se ka che song lo tum nang bar po kar bing lo rat to me make prank po pirthi ke tum che song se ta kar bia khei reng ne no pulaso ala to kadu me phanda ka tuning ri pedosi lele karbi chale song asse the al se padinai break long te tum sang se la pen la pini la bang so tum ka che song amu sitame la salary mo de bai nong putha prapchin pen ka ngong tamas council tum pilang ko pulaso ala tum phan soda pen pachini sini lam thung ton ko no karong coba pik lo ini tuh ake hai presiden kai samsung turun ini tuh mai pu tengah lampu nih ketan panapot ni tum ka bilo charlie song nak di district committee tum si patir people ni libang ke da kalau hi hisap sinang cetong tu ke dam tang penangan ni pen itu ke dam tang penangan ni pen stamen tum ka bilo charlie song tum pen Karbi Anglong Autonomous Council phan pachini lo je Karbi Anglong venture school a teacher tum phan salary ki pi kape bat pa join ni pela tum phan a chiklo so pi pe dat ko asini tum pulo prabjin pela so puthak ponang litum pinang po Karbi Anglong along ke doan venture school a teacher tum bang la tum ta family do relatives do asu do school ka che toy do na sumara tum han bang ta lai lam do aposila tum phan a kam cho toy tang de lo pot a nam ta pino la pen la su school ke lang li tum le ka khulita pali Karbi Anglong Autonomous Council andar se ka khuli lo posi nang li tum si ke toy lo khuli non puta kasi dak lo pe than de la phi rang tum pi pe dat bang ke chok che kusi prabjin pen pino punitu mata peta chuning gi la pen alai tum press lang ta clarification chipi thulo jani tum la pan pipo abe aku nang e bok to bang ke ese tum bang ke half knowledge po pak sinang puthu are half knowledge kali kalang sita nang li chiklo jon sirket pini a chiklo jon christian le lo ata dorma pini te komalo half knowledge ke la solam bang dokok lo la si nili tum ki pu bang ke la hello Karbi Anglong a rat aphan Karbi Anglong along kacha non loke than bom la so teacher tum ke ki ong tum Karbi suma tum sai de Karbi ri so jang tum sai de la selang li tum aphan salary ki pipe dat mane Karbi khai phan ke lang rem lo lake
ละสิกาวน์ซิลตุมละโซบังเกจอกจิปิกโลปอนลิตุเมนคอนเดมปิกโลลาบังเกนางลิตุมจงซีละโซปอดปรับจินเป็นชิกโลละโซชิกลวงบงปิวนี่โปรเตนิตุมกะเชซองละปุซอนเซสเต็ปสเต็ปดัมบอมปอมัวอาร์นิซีบังละอันสิกะเชซองกังตุยเลจีลิตุมรับทัวร์ปักเป็นนางลิตุกาวน์ซิลตะนางบอนนางเช็กนับตะนางคิร์นางเช็กนับความสิลิตุมแกลังตุมันดักเป็นปัจจินีโลlasi ni tu aporing hong po non ni rui niang bang lang tu pen kopi mala so reaction ke bang setame non ateng puloten lia chini ateng pulotang te la so hormu ki unjia phan thek long le pin athi bang ke unnecessary la tum expenditure ke claim thaba bang ke konani meeting ki bitap ki bipro phan ke tangka do sita la tum han pini alak ador maha pu leke dogali ki ong dunga akror leke dogali stame la so hormu lang tu non pi ule de lasi karbelong autonomous council la tum phan ni ligi pugela helo ok jodet ahilang sila kam claim ri chuliram rong hanga ke hai latum ta munit saide munit atum si lapen itumo sumar to ban luna ke than pi atum saide lopo teacher afan respect ni lapen teacher afan ka chi respect thek munit ke pir thelong la helo amoki bang binai munit aposi nangli fanili amu wang beo puleki pukali seta nangli jong si respect thek det pi thek det pote nili pupe morat si nangli panang punang kokki nangli pan amu wang we punang pude na to bang si nili ge nangli pan nang kapachini dulu lasi non mat projin penalang itu mafan la so pinang ji pusi pin dak ru samsung sing tialong ni tumpen sit in demonstration gonta hini pan ni tum dak kachi song a program deng pang sir la pene ke nam tang thang ni phai ner kebar ni dak samsung sing ti am hang the ani karbelong tulma samsung ban thedung ke talon pon avinda ta patha pene chep nam the paklam ma ru samsung sing ti polotang te kadu ta chini lo kachini ne bang lo rakhe seta alang li phan asonson pili karbia society long to so platform an si tum ki binai ba la so ki binang ji wana kang tu yang deng si ki binai ma ke claim vek nang ji karbelong autonomous council tum si alang tum bi pon pedet lo te la ke manghume me alam lo la bang ke yetum karbia khe phan ching hon o edet nang na ka son ha ko pine kaprek bang Mumbai pen kopina celebrities tum phan ke wan kapikan kapiluna ba itwa important pipik seta itu malong le pelang la ke karbia tuma phan si rai pi vietnam po pusuna ka chi song pi tu anok be lo ru samsung sing ki phan so katalon pon pedet bang la ke ningduk me melo la pen council tum bang la ke jasimet ke han nani pen bang a handle nang ki order tum do ko posi nani pen handle nang ki order tum ke comment tu neta karbia ke tum paching thor nang polong nang ke kroi kriya tum si ke dol nang ke kroi tum ka videra posi pinia bang ke karbia tum nok be tum phan ke da ke paprai rim bom lo la da ka bang ke jasimet pet ason mondir ki ma bang sa important pirong so si tum thekam lo sir la attack la tum kaning ji bang ke kai ta quality education la bang ke kai ta lang tum headline sining ji lo sita arlo bang ke arlo mane non ta ilum theklong lo teacher phan salary pp pude lagi question lo sir la solam kaning ji ke a concept ta chok chi la ke la si muni tum ke pulo ke chobai ong ta amena si chenep check pu quality education ke wanun elang hokpet ke better education on one own athe words itum ke people of words tu ke ki ong tum school tum ke zero la metric ke pass don ta question si quality one own po heno dak pensi men best ke wanun ji pu ko hormula nang tum ki un po la si a quality a concept mata chok chilang lang tum ke la chok chilang galang tum tha ma si a system ma si claim pa mi dera posi than ba nelu la so ka chini ne dera posi pini bang ke education la pen quality ko pi hormu malang tum chini pa me o ason kali data posi ke claim kali ke lang claim tabre ason si pini bang ke ki puye bang quality education wan po pu bom seta pu bang salary ta pipe bom ha school bang check lang pa me bom school bang ke quality education ka pe doi ban school ka visit ke dam hada bang ok an petun pipo high school head master dong smc tu ko pi jong quality education la nang li jong si akhi chu pe prang et pulo nang li phan ke nang li ko pulo ko pukang un lang ke la si nang tu visit ji pe sudden visit damo ok an thik nang ne sata jun ka ne lang amo muchok chidet pute moda council ha pe keng non la so phi si nang li pi ma action ngi no ne pana ni amuka yem wangi ne pana ni amuka ni wangi nang tu hada an thik nei de ne wangi pi quality education ke dam polo ke ko pi inspection lo dam la si la bang chok chidet lo itu ngi puya bang ke la so chok chidet posi pino che thek prong lo ratum chini lo la ke council um charju ai ta hai la pen la ke alang tu menang chi bek ta hai ta la hai ka chi bek la ka hokalam lo athia hoklam ke hodak bai nong mi pe polo te tum ke bang ni la puson si song teng bom nang ma ka chi song bang ke dam bom polo ke democratic aron pen tum extreme dam de ye hele kaman bele ke soing kali le tum la ke dam bom po ka chi song ke democratic aron pen dam bom si la chun chitti ke ing ton telo la ke ni tum ke corling ver po ka chi nangan kita nak kalau space medium bang lo tonte lo le mucho English para lo ala district pen bang
district committee पे अलग है ये तंदर जा पड़ा है ना अलग आप আজি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা উদ্যোগত ডিফু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি উদ্যোগত তাত টু-আৰ-SIT ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এটা লঞ্চ কৰা হৈছে। মূল কাৰণটো হ'ল যোৱা কেইবামান মাহৰ পৰা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আণ্ডাৰত যি ভেঞ্চাৰ স্কুল টিচাৰ্ছ চেলাৰী দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ টিচাৰসকলে বহুত কষ্ট পাইছে। সেই গতিকে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আমি লঞ্চ কৰিলোঁ আজি। আৰু এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি ইয়াৰ পৰাই আমি কাউন্সিলক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে টিচাৰবিলাকৰ কাৰণে চেলাৰীটো ৰিলিজ কৰে, যদি নহয় আমাৰ আন্দোলন কিন্তু আগতীয়াকৈ গৈ থাকিব ডেমক্ৰেটিক। চাওক, এতিয়া কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে কৈ থাকে কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিষয় লৈ বিভিন্ন স্কুলত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল EMA ভিজিট কৰি থাকে কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু কোৱালিটি এডুকেশ্যন নামটো লৈ পেলাই গান গাই পেলাই যে টিচাৰসকলক যে দৰমহা দিব নোৱাৰাটো এইটো কোনটো এংগুলৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰক। গতিকে আজি আমি ইয়াৰ পৰা ধিক্কাৰ দিছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM তুলিৰাম ৰংহাংদেৱক আৰু তেখেতৰ যি কালিগছবিলাক সোনকালে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আণ্ডাৰত যি ভেঞ্চাৰ স্কুল টিচাৰবিলাকক দৰমহাটো মোকলাই দিয়ে, সেইটো আমাৰ দাবী, মূল দাবী। এই মূল দাবীটোহে আজি আমাৰ এই চিটিং ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰা হৈছে। কিমান মাহৰ পৰা পোৱা নাই তেখেতৰ দৰমহাটো? কমচে কম 11 মাহমান হ'ল। আৰু আমি বাৰম্বাৰ আমি প্ৰেছ মিটো দিলোঁ, আমি অৱগত কৰিলোঁ EMকো যে সোনকালে এই দৰমহাকেইটা দিব লাগে, কাৰণ ভেঞ্চাৰ স্কুল টিচাৰবিলাককো তেখেতসকলেও ফেমিলি আছে, ৰিলেটিভছ আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, পঢ়াব লাগে, কিন্তু 11 মাহ নিদিয়াকৈ ডিউটি কৰাটো সম্ভৱ নহয়। তথাপিও আমাৰ টিচাৰসকলে অন হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ড কাম কৰিব গৈ আছে এতিয়ালৈকে, কিন্তু এতিয়া সীমাটো পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলক যে সোনকালে এই মোকলাই দিব লাগে, যদিহে নহয় কিন্তু আমাৰ আন্দোলনটো আৰু ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন হ'ব ডেমক্ৰেটিক। Ano yun? Ano nila? Diba, President? Lagi di tempat deh, karena mampu dia makan. Ada nang sana sih dalam TV. So what is the reason behind of holding the 2-hour demonstration by the KSA of your faction? Under the initiative of Karbi Students Association Difu District Committee, today we launch a sit-in demonstration for 2 hours to show our strong resentment over the Karbi Anglong Autonomous Council for non-payment of salaries for the teachers of all venture schools under Karbi Anglong Autonomous Council. We have intimated repeatedly to the Karbi Anglong Autonomous Council to pay the pending salaries of all teachers of the venture schools of Karbi Anglong Autonomous Council, but they always pay a very lackadaisical attitude towards our plea. So this makes the Karbi Students Association bound to sit for 2 hours demonstration in protest against that. So from this platform, we strongly urge the Karbi Anglong Autonomous Council to release the pending salaries of the 11 months of all venture school teachers within this month, so that all the teachers enjoyed their own legitimate rights. And from this platform, I just want to tell the entire people of Karbi Anglong that we are launching this movement not in the name of movement. We are launching this movement for fighting our own legitimate rights, specifically for our teachers.
because the teachers are like our parents. The teachers gives us knowledge. The teachers gives us everything that we get how to become a very good person in this society. So we appeal all the people of Karbi Anglong to cooperate us in the days to come. If our demand is not fulfilled, we are going to launch more democratic movement in the days to come, and we hope that the people of Karbi Anglong will definitely cooperate us in solving these problems. Thank you. Okay. Arleng mana coba deh. Coba ya. Salam deh, salam. Lang masuk sini. Ada bu, salam deh. Live kali ya. Tuh, live itu nama wall bidang cara. Tuh. Live kali lo. Asep bisa misalnya deh. Chalo. Tante Prangsi nilitum Karbilo Charlie Song di District Committee hinben kiro pipar piglo ti pipoloma polo tante nalitum som surya side open stame lada ka pora teng pen ki humri theka pot nilitum hit Karbilo Charlie Song hinben nalitum karbon pilo ini piposi labangso asai deng ponang kok ma polo tante nilitum athi pi alama bangke dinar non stame tok ponlo athi omohejong kaningje pon nilitum kating hon Karbilo Charlie Song Central Committee CSC President Sakhtami Ninjelo aok chodet ahilang silet pola la sota taxi pinangan pinia bangke alang litum 11 months ki chok pen 12 months sitame karaning pon sonlo piniari an sitame alang litum phan labang so abainong pipon thekhilang pulutang te labangke nilitum ahin pen bangke ning duklo lapen towe mulom nili ka chingki pen amise sabangke lapulo pinangan atom ben ka chingki ke chathan nili Bangalore la haladak stame union tumdo la pen Jharkhand ladak haladak ta student union la sonta taxi ni liga ching kilo hala tum pen ni liga chi share long abang gela pulo ni li chi khan lo la son si do chi pen apla pulo pen pulo ama se alang li tumbang pulo education aphanta dharna dunang ji ma la sonta taxi ni li tum ki puji bang ke ki thega phanta ili tum ki thek ji aphan ko ani ki chpadu ko ani ili tum avidet pen bangalong churam churung pen phan George Lang pen sami ki thekji phan itin sabor ipen ka Charlie aphan sitame akonon ki thek phan la an chi pakostut kon det pen sami ki thekji aphan hala nang ki thana tuma phan apora teng pen alang litum hambai nong ki pe apora teng pen alang litum limpang sam thek the pun tangte labang su student atuma phan alang litum ki khan sami ningkang samse la puson dokki la sona khasi ki thek aphan education aphan ta jongsi notice nangji Kumarne adharna dunangji polo tangte lagi mili bidang ko bangke Karbi Anglong Autonomous Council tumstame jasemet per alang litum hirak nangji lapen nili ki pui po bangke labangso pini ladak karditang rusemson sing impiap amir birialong nitum labangso gunta hini phansi nilitum padotchot gunta hini kalidet si kewangji lang arni jongsi labangso initiative jongsi Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum jongsi alang litum pen initiative NA polo tangte nilitum kiwangji lang arni abangke nilitum project asonsi nilitum chisongji lapen halaso ka chisongalong abangke nilitum Karbi Anglong Autonomous Council agyat tahai ma konane project adim tahai halaso arni long nilitum songja pitum ka chisongalong kupine kisu kin edur ko kupine akatarom do ko polo tangte labang adaya bangke Karbi Anglong Autonomous Council atumsi alang litum se adai chenang ji pusi nili patini ponengtung athe pipor loma polo tangte Ciklui yonjoni kali not 11 months chok elo teacher than bang atum kaning ripen chenglok alang litum isolation bang with that lo la sopenang par kupilo ke klempo la sonak taxi non nilitum pini lada karjap ke nilitum mamithang ali la pusona phan kali athe ilitum longri klar nangji methang longri klar nangji polo tangte first ke kupilo polo tangte education thek vek nangji education ben si ilitum kiledam dedet ji adim ta education hin ben si ledam ji la sonak taxi nili ki puponji bo bangke
pini pena bangke nilitum lapan vet armu pu nilitum cema thapon pe ke bang jilang arni bang jong si la bang so ini step jong si en pon pe pulu tangte nilitum hola suarni bangke council get sitami nilitum chisong ponang kongji hala so chisong lo bangke karbi ang lo autonomous council atum se adai tu chen ponang pon nili jasmet pera bangke nili labang so sorkar BJP lapen ke ladak education minister sitami dolo education minister bangke Dr. Mispigo alang lilo lapen ladak Karbi lo autonomous council ang IEM bangke aki hai result tong bisar lo alang li kidamtang setame labang so puthak clarification setame pilo alang li tipon po busi labang so social media long kitang dak polo setame piniar nian setame tipon ke hala suarni penjong si pipon delo polo tangte pini nitum labang so amai nitum donang ni setame pini labang so amai donang ko nitum cingrum nang ko ka bangke alang li tum setame tirak nangji lapen pini pen bangke alang li tum laso puthak ini stip en po busi nilihin pen ni gitu